Шендерю салюджи республикари пилік шырытла ажана бұштаржы. Кадетсімбе шамрық армейцы хушинже иртереген остал конкурсе игі жыл тоқтав дунық үшін коллег ваилжы. Фестивале «Сыны Отечества» обществола пірлежуым Чувашенре вреню министерстве «Авангард» Шарба патриот в центре тұрышныбе шичмыш худ иртерджиш. Шемерлере пуғынна пулас шаржиннызіне килзе житне хыназем, педагогсем чине дырза варентнине харамая мазар, шендерю батне талбынма оныжу зунжеш. Амырдыва худшынаганзем хайзем жине чыныбекте пызык яваплы хилне. Чивайлы ушкынзембе тубышса, тыван шкул жисне хюделеме, кадет, шамрык армеец ятне тивишлен гыдартма шымылмар. Кунда история пілне де пілдерішлі вырында. Конкурсын жактап хыря, хыне еверлі экзамен бегердет. Биледайды візіне хуравлама хадерленне хышын кадетсем тюрезен мне дугайша. Унзыр бышне тыван жыржывын аслы варжинже патырлыгебе баларна салдаксем шинжен калазабама да хадерленмеле булна. Фестивальде ажызен балда шинже шаврына жылухне де, стройба утма пельнине де жуда илеща. Апла амардура остыншивичлехиде, хулжурым шириплехиде, терле жырмава парындарма вой, тюзімліхте гирле. Елчик районенже елчик ривыдам шкулдан келіне ушкына Анастасия Тарасова ерцы бұрать. Кадетсен ретне пилликмеш классратынывыл. Пурнышне де ажаллах суйланы профессии шығындар ашынхер. Оның шардухтары пулас әметтілеве шулыран жол шереплензе бұрать. Курсырнавание бир хамыр класспа уже игу хадалине пер. Хадалиме юр булды. Анжақта хал. Хамырак дартны күшін. Эбі хамырын команды бақаланадып, мұқтанадып. Шакнашкала мурдузенже кадетсене, шамрык армейцене хадерлегензен ысталығы, тұрыжулығы де гурынать. Өже шымалмар булинде амурдузенже малдызен ретнелекни, шкулдан верензе духнызем шаржиннен чулне суйланыне пілдерзе хыбаряны хавхаландарать, тешші верендегензем. Кадет классден бешеме перенден еврдарақ талиме булат. Теберенден шымылда евр мөржеден кадет классден яланақ тәрлері меріп ясты құсымала. Зейн пұжывығыт шупа пәректеме болады. Шамылдарық мөрден кадет классыне вренме кеме конкурсулы туға шында чила кадетем вренме кереш. Зейн малла талбынма әмәжеден бұр. Зейн вренмеде лақ-лақ вренеші. Кашты жулақ кадет классден день берен аслы вереню учебное заведение нумай время грешек. Үтті жыл шындерю салюджин ехравебе амырдыва шереме яхын ушкын килне булзан кажал выдырдватта. Кувал республикан терлі районенжи пилік шырытла хастар шамрык. Санмал земде порпаян килдимер кунда ширма офицер шавандан пилик офицер доктор науксем. Тогда темиже ажа кандидат науксем. Ол кытадат армиже шар жинже пулма булат, де мала үсе пулма булат, кандидат пулма булат, доктор наук пулма булат. И вот и пришлат про если пиринчак кадетсем пирин шула тыса бурзан пиринбек пулма тырышсан ол лайық булат пулм жөнде. Тванзыне республикана Россия жында. Шиндерю жізене терлі өзімре палыртса жисларе шкіжінезем хушинже комсомольскинже икемеш вадам шкул маладухря, шичемеш сакырмыш классем хушинже пірремеш вырына канаш районенже Николай Гаврилов Россия героя яджелі яңгіл шкулінже веренеген тивешреш. Аслы ушкынра комсомольскинже икемеш шкулын патриотсем команде жіндерже. Бурде шиндерес камылба кунда келіне. Биде ойлы шиндерю ол. Шак уявыл, шак узыритне мероприятие, ол кашны чунинже юлать. Конкурса бәдімлетніх үшін шымырлетір ғынже пұштарынна хыназем уже түбе айынжи сыр хүділевчики музея жице гурджеш. Чывашен Галарам Валли, Алиса Александрова, Виктор Степанов, Вадим Владимиров.